салом алейкум. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муборизон, мухолифон, муҳоҷирон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза мавзӯъ рӯзи байналмилалии ҳар сол рӯзи 22 август дар тамоми дунё рӯзи байналмилалии ёдбуди қурбониёни амалҳои зӯроварӣ дар асоси дин ё эътиқод қайд карда мешавад. Бинобар ин ҳозир як барнома кардагим, гап мезанам ман. баъд таҳлил мекунем. Тоҷикистон мефаҳмем ҳуқуқҳои инсон ки бо дин эътиқод ё эътиқод алоқаманданд, озодии эътиқод ё озодии ақида ва баён, ҳуқуқ ба ҷамоматҳои осоишта ва ҳуқуқ ба озодии иттиҳодияҳо ба ҳам вобастаанд ва ба ҳам алоқаманданд. яъне ман имрӯза мавзӯи Созмони Милали Муттаҳид ки имрӯз ҳамун оид ба ҳамин мавзӯъ баррасӣ буд, ҳамуна тоҷикиш гуфтестам шумода. Вобастаанд, ба ҳам алоқаманданд ва ҳамдигарро тақвият мебахшанд. онҳо дар моддаҳои 18, 19, 20 эъломияи ҳуқуқи башар оварда шудаанд. ин ҳуқуқҳо метавонанд дар мубориза ба ҳам шаклҳои таҳаммулнопазирӣ ва таъбиз бар асоси дин ё эътиқод нақши махсус бозанд. баррасии ошкоро, созанда ва эҳтиромонаи ғояҳо ва муколамаи байни динҳо ва фарҳангҳо дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ метавонад дар мубориза бар зидди адовати динӣ, таҳрик ва хушунат нақши мусбат бозад. амалӣ ҳуқуқ ба озодии ақида ва баён ва эҳтироми комил ба озодии ҷустуҷӯ, гирифтан ва паҳн кардани иттилоот метавонад дар таҳкими демократия ва мубориза бо таҳаммулнопазирии динӣ нақши мусбат бозад. амалҳои зӯроварӣ дар асоси дин ё эътиқод амалҳои таҳаммулнопазир ба зӯроварӣ бар асоси дин ё эътиқод дар саросари ҷаҳон алайҳи афрод, аз ҷумла ба афроди муталлиқ ба ҷомеаҳои мазҳабӣ ва ақлиятҳои мазҳабӣ дар саросари ҷаҳон идома дорад ва шумора ва шиддати ин гуна ҳодисаҳо ки аксаран хусусияти ҷиноӣ доранд ва метавонанд ҷиҳатҳои байналхалқӣ пайдо кунанд. дар вокуниш ба ин амалҳо ассамблеяи генералӣ резолютсияи рӯзи байналмилалии ёдбуди қурбониёни зӯроварӣ дар асоси дин ё эътиқодро қабул кард, ки дар он амалҳои хушунат ва терроризми давомдор алайҳи афрод, аз ҷумла ба афроди мазҳабӣ нигаронидашуда шадидан маҳкум карда мешавад. ақлиятҳо ва дар асоси ё ба номи дин ё эътиқод содир карда мешавад. дар ин санад давлатҳои узв барои бори дигар таъкид карданд, ки ҳама гуна амалҳо, усулҳо ва амалҳои терроризм ва экстремизми хушунатомезро дар ҳама ҳолатҳо, ки он барои терроризм замина фароҳам меоварад, дар ҳама шаклу зуҳурот
новобастаки терроризм ва ифротгарории хушунатомез дар ҳама ҳолатҳо ки барои дин, миллат, тамаддун ва тақвиятҳо иборат анд дошта бошад. шаклу зуҳуротое ки фароҳам меоранд наметавонанд ва набояд ба ягон дин, миллат, тамаддун ва қавмият иртибот дошта бошанд. ҳамин террорист содир мекунанд, исломда пайваст мекунанд ку ин ҳамин чизо. Ислом терроризм нест. Ислом чиста аз ҷиҳати Қуръон гирем нест. хушунат, қатл, куштор, бисёр чизоя маҳкум мекунад. Ассамблеяи генералӣ дар як қатнома тасмим гирифт ки 22 август ҳар сол ҳамчун рӯзи байналмилалии ёдбуди қурбониёни амалҳои хушунат дар асоси дин ё эътиқод таъин карда шавад. ин рӯз дарҳол пас аз рӯзи байналмилалии ёдбуд ва ёди қурбониёни терроризм 21 август дина гуфтам ку дина рӯзи ёдбуди қурбониҳои терроризм буд. имрӯз рӯзи дини аст. ақлиятҳои диния шиканҷа кардан, мазҳабошон чӣ каранд, дахолат каранд, ҳам хел аст. таҷлил мешавад. маълумоти асосӣ. Ассамблеяи генералӣ ҳангоми қабули қатнома дар бораи эълон кардани рӯзи байналмилалии ёдбуди қурбониёни зӯроварӣ дар асоси дин ё эътиқод аҳамияти эҳтироми ҳуқуқҳои инсон, қурбониёни терроризм ва оилаҳои онҳо дар расонаҳо расонидани дастгирӣ ва кӯмаки муносиб дар соҳаи мубориза бо мувофиқи қонуни амалкунанда кишварҳои узв аз ҳама амалҳои зӯроварӣ алайҳи одамон дар асоси дин ё эътиқоди онҳо, инчунин ҳама гуна амалҳое ки ба манзилҳо, корхонаҳо, моликият, мактабҳо, марказҳои фарҳангӣ ва ибодатгоҳҳои онҳо нигаронида шудаанд, инчунин ҳама гуна амалҳое ки алайҳи ва дар объектҳои динӣ, объектҳо ва зиёратгоҳҳо бархилофи қонунҳои байналхалқӣ. дар қатномаи ҳамун ҷое ки масҷид дигар ҷода чиҳои ғараза истифода бурдан дар кор не. Аз номи дин мегӯяд истифода бурдани динро бо мақсади шахсӣ истифода бурдан барои ба як мақсад расидан қонунҳои байналмилалӣ ҳозир пункташа мехонам запрет мондагӣ ки динро бо мақсади ба як чиз расидан истифода мебаранд. запрет мондагӣ барои он ки мегӯяд ки дин чизи пок аст, инсон бояд набояд ки мешиватса кунад. ҳамин ду чиза дар қатномаи АРС ҳамун эри англисӣ AS карочи рақами анам қонун мегирон. қатнома 72/165 ки рӯзи байналмилалии ёдбуд ва қурбониёни терроризмро эълон мекунад. ҳамчунин муқаррар кардааст ки кори муштарак ҷиҳати таҳкими татбиқи низомҳои ҳуқуқӣ мавҷуда ки одамонро аз табъиз ва ҷиноятҳои нафрат муҳофизат мекунанд, фаъол гардонидани талошҳои байни мазҳабӣ, байни мазҳабӣ ва фарҳангӣ ва тавсеи омӯзиши ҳуқуқи инсон дар мубориза бо ҳолатҳои таҳаммулнопазирии табъиз ва хушунат алайҳи афрод бар асоси дин ё эътиқод қадамҳои муҳим аст. ҳангоми эълони ин рӯз Ассамблеяи генералӣ ёдовар шуд ки давлатҳо мустақилияти аввалиндараҷаро барои пешбурд ва ҳифзи ҳуқуқи инсон аз ҷумла ҳуқуқи башари шахсони муносиб ва ақлиятҳои мазҳабӣ аз ҷумла ҳуқуқи онҳо барои озодона баён кардани дин ё эътиқоди худ доранд. барои ҳамин мо имрӯз хондон тоҷикистонро мегирем. тоҷикистон бисёр запретҳо мондагианд оид ба дин ки
меган ки ҳиҷоб мумкин не, меган риш мумкин не. баъд шикори бисёр мутафаккирони дин идома кард. баъде ки ҳамун ино байни худошон ҷанг карданд, ҳамун ду тарафа бисёр одамое шикор карданд, одамое ки диндор буданд, баъзе одамое ки дин, мутафаккири дин, соҳаи мутахассиси дин, олими дин буданд, қурбониҳои ҳамин бозӣ шуданд. ҳамун запрет ки иҷа мегӯяд ки инамин чиз бояд давлат дахолат накунад, инсон фикру ақидаи динии худро баён карда тавонад мегӯянд. баъд масҷидҳоро меранд, чапа мекунанд, ин чизҳо ҳамаша маҳкум мекунад, қонуни байналмилалӣ маҳкум мекунад ки ҳамин чизҳо мумкин нест. аммо дар Тоҷикистон ин чиз як чӣ шудааст, кори ҳаррӯзашон шудаги аст шояд. барои ҳамин аксар ки мардуми тоҷик мусалмонанд ва бояд дар дохили ҳатто давлат ва системаи давлатдорӣ дар оянда ки ҳамун мо системаи электрон демократияи прямой мегӯянд, демократияи мутлақ танҳо ба халқ тааллуқ дорад, ҳамун системада бояд ҳар як олимои мутафаккири дин дар маҷлиси олӣ як чанд нафар бошанд аз чанд манотиқ, ки онҳо барои қарори қабули қонун вақте ки ин чиз расму оин анъана дину мазҳаби мо ки баъзе қонун мухолифат эҷод мекунад, ба онҳо пешниҳод карда мешавад, онҳоро халқ вибор мекунад. бисёр давлатҳои пешрафтада, ҳама хел давлатҳое ки ман гаштам дидам парламентошонда мутафаккирони дин ҳаст. вақте ки ҳамун қонун қабул мешавад, оро мардум интихоб кардагиаст. ҳамунда пешниҳод мекунанд ки шумо олимо ҳастен, мутафаккири дин ҳастен, шумои мардум ҳаминҷа таъин кардагиаст, мутахассисои соҳаи дин. шумода ҳамин чиз пешниҳод карда мешавад ки оё ин бар мазҳабу дину маҳаллу абичаҳои ҳамун традитсияҳое ки чӣ дорем, маҳаллӣ дорем, например хатмон определёни традитсия дорад, суғд определёни традитсия дорад, бадахшон определёни традитсияҳо доранд, ҳамун чиҳои маҳаллӣ доранд, минтақавӣ анъанаҳои миллӣ ки ҳамун ҳар як манотиқ дорад. ҳамуна барои ҳамун пешниҳод мекунанд ки мухолифат эҷод накунад. вақте ки мухолифат эҷод мекунад, ҳамун қарорро қабул намекунанд, ҳамун қонун қабул карда намешавад. бинобар ин ҳар як чизе ки Тоҷикистон масъалаи дин ба аз ҳамун ҷониби ки аксар ҷонибдорони ҳукумати советӣ буданд ва идеологияи кӯҳнаро истифода мебаранд ки дин бояд чӣ бошад, дин бояд дур кунанда, аз дин одама дур кунану анъанаву расму динии ҳамун чиҳоро бишкананд, урфу одату динии ки мо аз предкиҳомо мондагӣ, аз калонсоломо ҳамора бишкананд. аз ҳамин ҳисоб мисол запрет мемонанд, лекин 99% мардуми тоҷик мусалмон аст ва мусалмонони тоҷик аз мусалмонони дигар манотиқҳое ки ҳаст фарқият дар он доранд ки ҳаст исломе ки падару бобоҳошон итоат мекарданд, ҳамун равия кати мераванд. баъд дига исломгароёе ҳаст ки ҳамҷада мегӯд ку дигарое ҳаст ки дар қолаби ислом нишаста ба мардума ҳамун айку талқат мекунанд, худшона олими илм муаррифӣ карда ба дига самт мебаранд ва уже терроризм мешавад мегӯянд. барои ҳамин инсон ҳамун он чизе ки Қуръон, он чизе ки суннат, он чизе ки ҳамун Қуръон запретит кардааст, ҳамаша тасдиқ мекунад. давлати имрӯзаи тамоми дунё ягонташ бар зидди ин чизо нест. аммо вақте ки бисёр ҳамун ақидаҳои диниро барои манфиати шахсӣ ва барои ба қудрат расидан, барои ниятҳои ғараз истифода мебаранд, ҳамун чиз запрет мегӯянд. барои он ки муқаддасоти дин дар он аст ки мегӯянд дин чизи пок аст, дин чизи пок аст, сиёсат чизи
خیلی همه میدونند که سیاست چیز است. سیاست چرکینی ها دارد، بازی های خود رو دارد. چیزی پاک با چیزی که آمیخته نباشه باید بالانس دید. بالانس این چیز کمی رنگ همون متفکرای دین برای چی در این دولت ها اشتراک میکنن؟ برای آنکه همون بالانس میتید. بالانس که همون آب بسیاری بد چرکین نمیشود، همون تازه میکنن در اساسی همون پرینسیپایی که دینی. برای همین در تاجیکستان این چیز وجود ندارد. از سببی که بسیار آدمای تصادفی راستی گپ میگم من در سر منصب آمدن، سواد بسیار دانش مکمل، دانش سیاسی که در سطح بین المللی باشند نداشتند و فکر خود را آزادانه بیان کردن نمیتوانستند. شاید در عرصه‌های بین المللی که با همون زبانی بروی همونا، از همین سبب شاید به همین نتیجه ها آمده رسیدن تاجیکستان که بسیار آدم مخالفی همین دین شکستن دین دارم. من بر ضد این عقیده هستم. شخصا من میدونم که من مبارزه میبردم با تروریسم. من میدونستم که تروریسم چیست هست، دین چیست. هر دین رو فرق میکنم. من خودم عربی خونده میتونم کم و بیش، میخونم قرآن، لیکن هر یک انسان باید ما فهمیم که این چیزا رو ما باید درک کنیم، فهمیم و در آینده ما دیگر خطا صادر نکنیم. ما دیگر هر یک کس گوش کنیم، انالیز کنیم، هر یک انسان خود انالیز کند. حتی همین حاضر عصری ترقیات است، تکنولوژیا. وقتی که صحبت میکنیم مولا انخیل گفت، دومولا انخیل گفت، قرآن میگیری، تلفن هست، عربی ترجمه کن، تاجیکیشتا خودت خوان، تحلیل کن، روسیشتا با پیروت کن، خودت گیر، انالیز خودت برو. ای کتابی که مقدس ترین است. از همون چارچوبه که هست برآمدن در کار نیست. باید همون چارچوبه کتی دیگت کنی. خیلی نیست که از هر کجا رنگی که امام علی رحمان کانستیتوسی 1000 بار علیش میکنن یا دیگرش با این طرف و اون طرفش دارن تو میتن، این طرف خودشون تغییرات وارد میکنن که این چیز باید نباشد. همون یگانه در اساس پرینسیپ کتاب مقدس باید همون چیز اعتراف کرد، همون چیز ارج گذاشت. ولی در سیاست دولت باید اشتراک عالمان دین، متفکران دین، همچون سیاستمدار حتمی و لازم است. به این نمی شود. برای آنکه آنها خوبتر میدانند، آنها متخصص همون ساحه هستند. وقتی که هر یک قرار، هر یک چیزی که قبول کرده می شود با آنها پیشنهاد کرده می شود که آیا همین به دین و به همون چارچوبه که ما داریم ضرر نمیرساند یا ضرر میرساند، به منفعت مردم، به ناموس مردم، به اعتقاد این دینی مردم، مذهبی مردم باید ضرر ایجاد نکند. برای همین امروز موضوع آن همین بود برادرها. برای همین باید هر یک کدام ما دانیم که اشتراک متخصصان ساحه دین در سیاست اجازت و همیشه شخصا در همین آزاد اندیشه روشن فکرها با این نفران همیشه در ما کشادگی است. پارتیزان ها ما اعتراف میکنیم، آن چیز باید مصلحت میکنیم، میپرسیم. هستن آدمای به حد با سواد دانشی دینی بقوت دارن، ما میپرسیم بسیار چیزا، برای آنکه آنها متخصص ساحه خودشون هستند. هر یک انسان متخصص ساحه خود میشود. برای همین در تاجیکستان که سطر حجاب بسیار چیزای این آزادی دین وجدان انا کانستیتوسی اجازت داده است، اما ولی لیکن که بعض انسان ها برای شاید گمراه نمودن مردم، شاید برای به ایمان نمودن، من هم خیلی میفهمم، به ایمان و از همه چیز دور نمودن مردم به همین راه و واسطه هم خیلی میکنن که همه جور دیگه همون فحش و چیزا را آشکار میکنن و کشاد میکنن و این چیزا را نه.
барои ҳамин бояд озод бошад. Ҳар кадоми инсон чӣ хеле мехоҳад гаштугузор кунад, касе бо сатр, касе бориш ҳатто кор равад, корхонаи давлатӣ кор кунад, ӯ фарқ надорад, ҳатто бо сатр корхонаи давлатиро равад, ин чиз иҷоза. лекин чи современный либос пӯшад, чи ба тибқи динӣ пӯшад, ҳамаш иҷозат аст. барои он ки якдигари ҳамина омехта кардан мумкин нест. ҳар як инсон бо хоҳиши худ бояд жизнеша спасад кардан. ҳар як шаҳрванди тоҷик калимаеку тоҷикистония ман инамҷа буромадагиям просто спасад кардан. ман гуфта будам якум рӯзи записи мандае ман қасам ёд кардагӣ барои амнияти мардумам инамин кодай. ман гуфтагӣ будам якум калимаам ҳамҷада ҳаст ки ман ба ягон гурӯҳ ҳизб ягон кас подчиняться намекунам. ман чӣ бо шумо чӣ бе шумо медурам. ман дуромадагиям уже амал кардестам. баъд гуфтагиям ки қасами ман ба ягон нафар хӯрдагӣ нестам. ман қасамам барои мардум хӯрда будам. қасамам барои ҳамун хоку сарзамину ватанам хӯрдагӣ будам. якпорчагии тоҷикистон хӯрда будам. ҳамон қасамам истодагӣ аст. ман шахс да қасам хӯрдагӣ нестам ва намехӯрдам ягон қасам. даври мода қасам хеле набуд. соли ки ман 2006-2007 милиса шуда будам, қасамда хеле калимаи пешво набуд. вақте ки хизматам мекардам 99-2000 хеле набуд. дига хел буд. қасам ба номи давлат буд, ба номи ватан порчагӣ буд. баъд изменение кардам ҳама чизоро. фаҳмидем? барои ҳамин ҳар як кадоми шумо бояд анамина дарк кунед. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам, ҳурмат мекунам, эътироф мекунам. якум проблемае ки мо сар мекунем, проблемае ки бояд мардуми мо қасам хӯрдана кам кунем. як принсип аз шумо хоҳиши ман, хоҳиши тамоми партизанон, хоҳиши тамоми партизаное ки ҳастанд, ҳамин бисёре мо, хоҳиши ҳамаи мо ҳамин аст. қасам хӯрдана бас кунем, кам кунем да. ҳар як чизе ки барои пул намедонам, қасам хӯрдани мо ин хато аст. барои чизе ки барои мансаб, барои вазифа, барои намедонам авторитет, ин чиз хато аст. ҳамин чизо сар мекунем ку ҳамун ҳастӣ худаш баъд ҳамун наградаша метад, ҳамун тӯҳфаша метад. бовар кунед. вақте ки шумо ана ин ҷақате мешиносед ва ин ҷақати шинохтан дига хел аст. ман шумода мегӯям, ман метарсам номи ҳастия гирифтанда ман метарсам бародарам. рости гапа мегӯям. ман просто инсон вақте ки мебинӣ мегзари определённый чиза, баъд ту мефаҳмӣ ки ӯ дар чӣ қодир аст. барои ҳамин аз ҳамин корҳо шурӯъ кунед. дар тоҷикистон нисбати мардуми диндор гуфтум, бо як бор дига мегӯм, бояд ҳама касе либоси динӣ мепӯшад, бояд пӯшад. касе ки риш мемонад, бояд ришқати кор да ҳатто баравад, ҳатто маҷлиси олӣ да баравад бишинад, ҳамун формаш қати. чӣ ба не мумкин аст? чӣ ба думаи Россия да мешинад ришқати? барои чӣ мода мумкин нест? чӣ ба мақомотушда кор мекунад ришқати? чӣ мо мумкин нест? ҳама чӣ мумкин аст. ҳама чӣ иҷозат нам формаш қати. ҳатто знаки ҳамун герби ҳамун чие ку ҳамун моҳу ситора бошад ку иҷозат аст. ҳар касе чӣ хеле мехоҳад, чӣ хеле пӯшад, чӣ хеле шинад. одаме ки озод ҳаст, чӣ хеле мепӯшад, ӯшам ҳама хел гардад. ягон касро таҳқир намекунад ки таҳқири дин, таҳқири озодии як нафари дигар ки дига хел либос қати мегардад, либоси боли мели озод қати мегардад, ин уже терроризм, экстремизм намедарояд бародарои мо. бояд ин чизоро фаҳмем, нормара мо нагзарем. фаҳмидем? инсон озодии ӯ ҳар як каса меган ку инсоф бар худаш бутад. барои ҳамин ҳар як кас инсоф дар худаш метад. но мо тоҷик ҳастем пеш аз ҳама ва урфу одати анъанаи миллии мо барои мо бояд чӣ бошад да дар мадди ҳамон аввал истад. мо ҳамонро бояд пост дорем. но либосҳои хориҷӣ пӯшидан майли пӯшанд, чӣ хеле гаштан,
намедонам ҳар чӣ хеле ки мегарданд бояд ӯрам бигарданд. Ӯ озодӣ доранд, ӯ мехоҳанд ки ҳама хел кунанд. ин чиза ба ҷо каранд дакор не, ин чиза гуфтан дакор не ки ман хеле мекунам. Инами баъзе каналое ки ҳаст, например баъзе одамое ки аз номи ислом гап мезананд, ҳамин савола бисёриш додагианд, ҳамин чӣ хеле мешавад, ҳамоҳоро ҷавоб дода наметавонанд ки чӣ бад не ки номи мубораки ҳастира истифода мебаранд. Мумкин не. Ман ошкор шуморо мегӯям, инсони озод вай чӣ хеле мехоҳад ҳама хел зиндагӣ мекунад, ту чӣ хеле мехоҳӣ ҳама хел зиндагӣ мекунӣ. иш ягон проблема нест. ту мехоҳӣ ҳама хел корравӣ бира, ӯ мехоҳад ҳама хел кор равад биравад. ҳамаи дину ақидае ки дар Тоҷикистон ҳаст, дига динҳо иҷозат пускай кунанд, пускай тоат кунанд дига динда гузаранд. Намедонам ҳар коре ки мекунанд бикунанд. ин чиз озод аст. ин чизда мамоният кардан мумкин нест. ин чиза иҷозат намедиҳанд, барои он ки эътироф намекунанд. ҳоло инамун ҳозир бисёр давлатотон поступенно ҳамин чизоро ки вақте ки эътироф мекунанд определённый ҳамун чиша качестваша баъд ҳамуно эътироф. бояд мо мардуми тоҷик Абуалӣ ибн Сино буд, дипломат буд, рӯдакӣ буд, намедонам ҳофиз буд, албухорӣ буд, политик буд, намедонам сиёсатмадор буд. бисёр давлатон мегашт, эътироф мекард, дини ҳар кадомеро таҳқир намекард. мо ҳамун наслем, мо аз дигар насл нестем. барои чӣ мегӯем ки ихел не? бояд эътироф кард сиёсати ҳар як кадом давлатро, дини ҳар як кадом давлатда ки қарор дорӣ, дину мазҳаби ӯро бояд эътироф кард, пос гузошт, нормаро нагзар. нормае ки ҳаст чорчӯбату нагзар, ҳақ надорӣ, барои он ки ӯ сарзамини ӯ аст, ӯ муқаддасоти ӯ аст. ин давлатҳо ҳозир мо ин чиза ман гуфтестам шумода ё медонӣ 100 сола 200 солаҳо дарк кардагиянд мардумашира, гурдакаш дарк кардагиянд. барои ҳамақа аз ҳамаи шумо хоҳиш ки ҳама бояд иштирок кунанд дар сиёсат. дари мо барои ҳама боз аст. лекин ақидаҳое ки ислом, ҳамин намедонам калимаҳое ки чӣ ҳаст, хеле чӣ аст, мумкин нест истифода бурданаш. ҷиҳод меган, хе мекунам, номи ҳастира мегиранд, хе мекунам, анамун калимаҳоро истифода набар. ҳамун ҷиҳод калимаи арабиш қати ҳамин партизани аст, озодихоҳ аст, тоҷикиш қати озодихоҳ аст, русиш қати партизани аст, хориҷи қати партизан. ҳамаш як аст. просто калимае ки современи аст, мардуми дунё ки аксар бифаҳманд, ҳамона мо истифода мебарем. фаҳмидем бародарои мо? зинда бошен, саломат бошен, сарбаланд бошен. ҳар кадомотонро дӯст медорем, лекин ҳамин рӯз ҳар кадоми шумо бояд анами хел амал кунед. ҳар кадоми шумо бояд вақте ки ҳамун қасам хӯрданда ҳастия номаша гирифтанда, ман хурд, ман гудак, ман шояд айдин вабше 10 фарсахҳо дур бошам, лекин принсипи ман мехостаги чизм ҳамин аст. вақте ки ман бисёр хориҷиҳо қати мешинам, бисёр рафиқҳо дорам, гап мезанам, вақте ки бисёр чизҳоро мебинам, роликҳоя иззат бад меган чӣ гуфтестай, вақте ки ӯ медонанд калимаҳое ки ислом қати ҳаст, мегӯяд барои чӣ ё ихе мегӯду худшон корушон чӣ намекунад, сафбадат намекунад. ман ҷавоб дода наметавонам бародаро. ман рости гапа мегӯям. ман чӣ ҷавоб метавонам айтани ту? барои он ки ӯ туро хубтар медонад назар ба ман, ту давлати ӯ да гаштести бисёриша. накунед ин коротона. бояд ҳар як инсон, бояд инсона реально баҳо додана бояд мо шурӯъ кунем. ручкара ручка бигӯем бародаро. ман ҳами қачиза мехоҳам. ручкара бояд ручка бигӯӣ, қалама бояд қалам гуфт. на балки як чиза овар иҷода часпон, аз номи ӯ истифода бурд, ҳол номи ҳастира мегирем, ин одам заблужденида мерад. номи ҳастира гирифтан дар ҳамин майдоне ки исбот карда наметавонӣ, номи ҳастира истифода бурдан одама заблуждение под вопрос мемонад. вай метарсад ки ҳастӣ одами оддӣ, одаме ки манборин ҳаст, одами деҳқон простой метарсад аз номи ҳастӣ, вай баҳс карда наметавонад уқати номи ҳастира истифода бурдесай. но бояд вай гуфт,
باید بگوید که صحیفه فلان نویسد نشان دهد مردم دبا. این همین صحیفه قرآن بدرو تحلیل کن خان انا میجده انا میخیل دیگه کتاب نه قرآن خان خودت پیرواد کن خودت تحلیل کن. انا اون است حقیقت، انا اون است دیسویتل نیست. باید هر یک قدم تاجیک هم خیلی باشد، هر یک انسان باید. من تاجیک هر یک چه دانا شدنش میخوام، راستی گپ میگم. من هر یک تاجیک دانا شدنش، هوشیار شدنش، لوبای جدا هیکو اینترسی خودشه گذراندنش میخوام. من دیگه چیزه دیپلمات قطعی، گپ زدن قطعی، فهموندن قطعی. فهمیدین؟ انا همین چیزا من میخوام. نام هستی را استفاده برده، پرده هستی هم اسلام دا بجا شده استفاده بردن. نه این چیز ممکن نیست. هستی دیده ایستاده است میزند. باور کنید من همه خیلی میفهمم، فهمیشی من همه خیلی است. اویدی این همین روزا موضوع کسی چیز میگود من همه را حرمت میکنم، دوست میدارم، لیکن از همین باید شروع کنیم. قسم خوری چی در داخل تاجیکستان، چی در بین مهاجر، قسم خوری چی از استفاده از نام هستی، چی در بین مهاجر، چی در بین مخالف، چی در بین کارگر منصبدار، چی در بین همه قشری جامعه شهروندی، تمام سطح باید از بین برداشته شود. همین استفاده نبرد. گپی دروغ کیسه چه این قسم میخوری نگو اخی، پروسته نگو، تمام نگو. یکون چی دیگه چی را استفاده بر، همین نام هستی را استفاده نبر. خواهیش یک دویمش برای انا ایره قلم گفتن، این روچکه است. اگر نه ایره قلم گفتن و با نام هستی را استفاده بردن، ایشان ممکن نه. و مسجد دا باید آزادی باشد، امام مسجد کار کنند، مردم رود آگاه باشد. اوجه در همون قرآن پر از تربیه هست. تربیه گوش کنند فرزندو، فقط از قرآن مجید. از دیگر چیز استفاده برده مردم رحکم زناندن هم ممکن نیست. از استفاده بردن در کار نیست از دیگر چیز. همون تنها مقصد من همه که مردم من باید آگاهی سیاسی در تمام سطح داشته باشد. این حال وضعی گیاپولیتیکی دنیا ساعت به ساعت، سکون به سکون تغییر می‌یابد. میفهمید؟ اگر من یک روز نشینم و تحلیل نخونم، یک روز نمیدونم، یک کار نکنم، من شخصا خود نمیگم که من عقیب بمونم. هر یک سکون باید عمل کنیم. هر یک سکون باید پیش روید. هر یک سکون اوجه استراتژی باشد. هر یک وقت، هر یک لحظه، هر یک ساعت، هر یک لحظه ده برای همین انسان باید هر یک انسان داشت. یک انسان بود مرا بسیار نصیحت میکرد در تاجیکستان. آدم با سواد بود. میگفت ایزا ها بگم، میگفت 10 سال کار کن با منفعت مردم، بعد مردم با منفعت کار میکند. گفت من 11 سال کار کردم، 10 سال با منفعت مردم، نه 11 سال کار کردم با کار سلام کردم. درش من کار نکرد مردم. برای همین با مردم ده کار کردم، با دلشم با مردم ده کار کردم. як то поговор кайда русичте 10 лет работай на карьеру, потом карьера работай на тобой меган. Анами мақола буда, амира акам хет тоҷикишкати фаҳмонда буд мара. Лекин хаҳо ёр рафиқ дорем тамоми давлатода. Благодаря ҳамон корое ки кардем, хизмате ки кардем, ҷоида кори хуб кардем, ҳастида правилна будем. бе ғараз, бе ягон барои медал намедонам, барои звани не, просто ҳастида кор карда будем. ҳамин давлатҳо ҳам ҳамон пайдо шудан. ҳамон одамо вақти лозимӣ, зарурӣ, афтидан, чиқурода задан пайдо шудан, гуфтан, нишон додан ки ин ҳамин ҳолатда, ин ҳамин сурати ту, ин ҳамин ту мада ёрдам карагӣ. Дига миллатиш дигар арула, например хориҷия, аврупои, амрикои дигар аст ки мада омада видео нишон додагӣ, видеои худмат нишон додагӣ, ин ҳамин ҷада ту мада ёрдам карагӣ одамои мо дафтагиянд. Тура мо бояд ин ҳамин рӯз бояд ёрдам кунем. Ман ҳама хел ҷураем, ҳама қатӣ. Барои ҳамин қа ай ҳисоби як коре кардагим ки як каста кӯмакш раст. Дига ҳамон одам бо ҳамон баргаштагӣ ҳама хел ман мефаҳмонда, хели бумеранг дунё тов мехӯрад ки ҳама хел. Барои ҳамин
سیو کردن من در تمام جا سیو کردن من به результат است. من بسیار چیز شما دا نشون نمیتونم. من اکثر همین دولت های اروپا، اکثر دولت هایی که دارم من خدمت کردم. راستی گپ میگم، من مزد دارم خدمت کردم، عقل دارم خدمت کردم، عقلم قطعی. وقتی که من عقل دارم اون چیزایی که شما استفاده میبرن بعضی انسانو بسیار استفاده بردن چی اوجا چی جل نشید نمیچسبد نمیشود برای اون که او نمیشده کار نمیشود نبرود بشود نبرود بر ضررش با اومده بسیار چیزا وارده میتنخد چانم آدمو میگن که برادر من my bro همینی اینم خیلی یا my brat میگه روز خطیو اینم میگم میپیوید من از زچیم نکنین این کاراتونو من در نمیشود برادرو برای که من نبودم یگانجا در خوش نبودم من کاری من вообще направлением دیگه چی بود حضرم گفتم تلفن направлением من вообще دیگه چی بود این اگر من برزیدی این دین دیگه چی باشم امروز برآمدم نمیکردم شما راستی گپ من شما من همه را اعتراف میکنم همه را پاس میدارم همه را قدر میکنم همه را اعتراف میکنم نو وقتی که انا اینا قلم میگوی من تر اعتراف نمیکنم تمام من اینا روچکا میگم اینا روچکا میبینم برای اون که من ریال نیست میبینم اینا تلفن باشد اینا تلفن میبینم من نمیگم که نمیدونم سامسونگ نمیگم آیفون نمیدونم من همه خیلی میبینم دیگه انسان که وقتی دیگه خیلی میبینه او کاری او است برای اون که دنیا تغییر یافت دنیا خیلی 360 گرادوس توپ خورد دروغی که استفاده بردن با دروغی رسمانان دروغی که استفاده بردن با چشم مردم خاک پاشتن این وقتا گذشت باید هر یک انسان فهمیده است باشه شما خودتون اینترنت نمیشینین شما خودتون تحلیل کرده استین دیده استین این چیزا گذشت این چیز اِوолюциայի من شما گفتم اِوолюциայի عصری تکنولوژی پیشروی اومد من گفتم ویبر باید الکترونی باشد مردم باید به طریق الکترونی خودش از جای شیشت زچم اون مسافت خونه‌اش ده همون میگه اینا می صورت‌ها رو نشون میدم یک تلفنش دارم کامپیوترش دارم زچم اون خسته میرود همون جای شیشتش میگیرد کلو کنه میگیرد اینا میسازه میگن میدوند میخونند معلومات میگیرد میجقد تمام برو زچم اینا می فالسیفیکاسیون کاغذ بازی و این چیزا دیگه اکن من نمیدونم باید مردم باید ما اصلی پیش درویم عقب نرویم ما پیش فکر کنیم پیش رفتیم ما نست نمیشیم عقب رفتیم ما نست میشیم برای انمقه همه تا دوست میدارم حرمت میکنم زنده باشین سلامت باشین همه برادری پارتیزانو عمل کردستان این روزم عمل کردگیان راستی گپ در حدود تاجیکستان در حدود روسیه در حدود بریتانیا در حدود امریکا در حدود حتی اروپا هم چیزاشون هست اون چیزی که هست من گفتم اون چیزی که ممکن هست همونشا میمونیم میبینیم اون چیزی که نیست با عریضه نویسا پیدا میشنده این خیلی گفته اوشا ما نمیمونیم اوکی همه تا دوست میدارم هر یک لحظه هر یک ساعت ما یگان چیز فکر نمیکنیم ما فقط цели داشته باشیم цели ما این روزه موضوعی هم цели ما امام علی رحمان هم цели دمیریم این دیگران را ایکو ادنگره فهمیده است انرژیتون رو بسیار صرف نکنید هر طرفته فکر و عقیده رو دیگه طرفته نبرید این طرف میشه فهمیده که این کیه تمام بسیار فکر چی نکن دلش انرژیت ایکو توزه کره میری فهمیدید من شما رو گفتگی میدونم فوندامنت سر میکنی ای بزو فوندامنت توزه کره میری کرک چاپه میشه وقتش فهمیدید این همین کارو ما کده رفته است هر یک کدومی تو انرژیت правильне русло да مقصد цел да صرف کن و فقط خود دانی هستیه که خلق همه خودش روشنی میدوزد دلیده چیکار کردن میگه من نه فهمیدین همون را دوست دار همه خودش میگه سلامت باشی زنده باشی هر یک کدوم همه تا حرمت میکنیم دوست میداریم